Nakaga ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura uko bwije uko bukeye ku butaka bwa Kongo. Intambara ikomeje kubica bigacika hagati ya M23 FARDC. Urugamba rwongeye kuba urugamba, amasasu yongeye kuba amasasu mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki 6, amasasu yongeye kubica biracika. Imbunda ziremereye zongeye kumvikana mu misozi igiye itandukanye, guturuka isaa 9:06 ku musozi wa Musambo, ku musozi wa Katobo, ku musozi wa Ihuru, ku musozi wa Mbukuru. Hongeye kumvikana kurasana gukomeye cyane, hongeye kumvikana guturika kw'imbunda ziremereye inini ndetse n'intoya birimo kumvikana. Imbone zacu zikomeje kutubwira ko FARDC M23 bazindukiye mu mirwano karabutaka, harimo gushakishwa uwafata ikibuga cy'indege cya Pinga, kuko ingabo za Kongo FARDC zirashaka kukirinda, M23 irashaka kukigarurira. Intandaro y'iyi mirwano yatangiye ubwo abasirikare ba M23 birundaga ku musozi wa Muhokwa, bayirunda ku musozi wa Ngumbi, birunda ku musozi wa Mukubu. Amakuru avuga ko M23 yashinze batayo ebyiri, ariko izi batayo zikomeje kurushaho kwitegura umunsi ku munsi, zikomeje kurushaho kwitegura uko bwije nuko bukeye. Nubwo bari kuri iyi misozi, FARDC nayo niryamye, kuko yamaze gufata abasirikare benshi ibashyira ku musozi wa Rusumambu, ifata abasirikare benshi ibashyira ku musozi wa Kanenene, ifata abandi ibashyira ahitwa Irimba. Ni mu rwego rwo kugira ngo ni M23 niramuka itangije ibisasu bazahite bayisubiza inyuma, dore ko imirwano y'ahangaha Pinga irimo iragaragaza ko M23 ishaka gufata iki kibuga cy'indege, dore ko abatazi teritwari ya Warikare, iki ni igice kinini, iki ni igice gifite ubuso bwa kilometero 247. Bivugwa ko iki gice ari cyo gice kinini kiri hafi kungana n'u Rwanda, nk'uko amakuru aturuka ahangaha akomeje kugenda abigaragaza. Intambara yo muri teritwari ya Warikare irimo iraba mu gihe ibiganiro bya Doha muri Katari bikomeje kunanirwa gutanga umusaruro hagati ya FARDC M23, kuko impande zombi aho kugira ngo zihagarike imirwano, ahubwo zikomeje kurushaho kurwana umunsi ku munsi, zikomeje kurushaho kurwana uko bwije nuko bukeye, dore ko ari imirwano ije ikurikira indi, maze iminsi irimo iraba hagati y'ingabo z'u Burundi FDLR barimo kurasa ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa FNL wa Paul Rusesabagina. Amakuru twamaze gucukumbura, amakuru dukesha Soso Media Burundi, avuga ko mu busanzwe FNL na FDLR basanzwe batozwa n'ingabo z'u Burundi kuva aho Perezida Ndayishimiye Evariste atangiye gufatanya na Tshisekedi kurwanya M23. Gusa M23 icyo twabashije kumenya nuko Perezida Ndayishimiye Evariste yasabye umutwe wa FNL, asaba FDLR kumufasha bakarwanya M23 bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko uyu mutwe wa FNL ukaza kwinangira. Ariko kuva icyo gihe kugeza magingo ayangaya, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi bakomeje kurasana n'aba barwanya umutwe wa FNL wa Paul Rusesabagina. n'imirwano ikomeje kuba ikabera mu ishyamba rya Kibira, dore ko ku itariki 21 Gicurasi ingabo z'u Burundi zagabye igitero gikomeye cyane kuri FNL. Bagabye igitero muri komine ya Bukinanya, ni mu ntara ya Kibitoki. Aha habaye kurasana gukomeye cyane, bisiga abasirikare 16 ba FNL basize ubuzima, mu gihe abagera kuri 6 b'u Burundi bakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Mbere y'iyi tariki nabwo hari habaye ibitero bikomeye cyane birenga 5. Perezida Ndayishimiye Evariste yasabye ingabo ze
za FDNB gukomeza kwataka FNL kuko ikomeje kwanga gufatanya nabo mu guhangana n'abarwanyi ba M23. Uko bwije uko bukeye amasasu akomeje guturika, imbunda zikomeje kumvikana. Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bakomeje kwifatanya mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23 urangajwe imbere na General Sultani Makenga. Amakuru yamashije kujya ahagaragara, amakuru yamaze kumenyekana nuko magingo aya ngaya uwitwa Perezida Ndayishimiye Evariste na Perezida Felix Antoine Tshisekedi bamaze gusinyana amasezerano akomeye cyane yo gutabarana, bamaze gusinyana amasezerano akomeye cyane, dore ko no ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 2023 ubwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yiyamamarizaga kuyobora leta y'i Kinshasa, yakomeje kugenda atangaza byinshi ku kijyanye n'abasirikare b'u Burundi, ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi zikomeza kwinjira umunsi ku munsi, zikomeza kwinjira uko bwije nuko bukeye, zinjira ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Nyamara nubwo bimeze gutyo, umunyapolitike ufite ahuriye n'abarwanyi ba M23 akomeje gufatirwa ibihano umunsi ku munsi, akomeje gufatirwa ibihano uko bwije nuko bukeye. Amakuru yamaze kumenyekana, amakuru yamaze kujya ahagaragara magingo aya ngaya, leta y'i Kinshasa yamaze gutangaza ko idashaka amatangazo, idashaka ibinyamakuru bikomeza gutangaza inkuru nyinshi kuri Joseph Kabila. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabujije ibitangazamakuru byo muri iki gihugu kudatangaza amakuru ku bikorwa bya Joseph Kabila wahoze ari perezida w'iki gihugu mu myaka 18 ishize. Ibi byabaye nyuma y'uko Kabila asubiye muri RDC mu kwezi gushize, mu gihe ubushyamirane bwiyongereye hagati ya leta ndetse n'uwahoze ayoboye iki gihugu. Abategetsi barimo guharanira ko Kabila aburanishwa, ashinjwa ubugambanyi no kugira imikoranire n'inyeshyamba za M23 zimaze igihe zihangana n'igisirikare cy'iki gihugu. Umukuru w'igihugu cy'ubugenzuzi bw'itangazamakuru muri RDC Christian Bosombe yavuze ko kubirengaho bishobora gutuma igitangazamakuru gihagarikwa ku butaka bw'iki gihugu. Umuvugizi wa M23 yasubije iri tangazo ku rwego rw'uko ubugenzuzi bw'ibitangazamakuru nka ICC Consult Supervision de Advice Communication, avuga ko ibitangazamakuru byo mu bice M23 igenzura bizakomeza kubahiriza aya matangazo, bitazigera bigira icyo bihindura ku byo bari basanzwe batangaje. Ibi kandi bije bikurikirana n'amakuru y'uko Joseph Kabila magingo aya ngaya inteko nshinga amategeko y'iki gihugu yamaze gutora itegeko rimuta muri yombi, itegeko rinahagarika ishyaka rye ryari riri ku butaka bw'iki gihugu, dore ko hari n'amakuru akomeje kugaragaza ko Joseph Kabila imitungo ye yaba igiye gufatirwa nyuma y'uko leta y'i Kinshasa imugaragaje nk'umwe mu bafatanyabikorwa, imugaragaje nk'umwe mu bafonze umutwe wa M23 barimo kurasana nawo uko bwije nuko bukeye. Nyamara nubwo bimeze gutyo, perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ntiyahwemye gutangaza akanagaragaza intandaro y'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, kuko perezida Yoweri Kaguta Museveni yagaragaje ko perezida Habyarimana na Mobutu Sese Seko aribo bagize ingaruka, aribo batumye intambara tubona mu burasirazuba bwa Kongo iba, kuko perezida Mobutu, perezida Yoweri Kaguta Museveni ngo bagerageje gusaba Mobutu kwambura ingabo zari zitsinzwe intwaro zari zamaze kugera mu mujyi wa Goma, ntiyabikozwa. Avuga ko iyi mitwe nta kintu izigera ikora, ariko kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu iyi mitwe niyo ikomeje kurushaho kwataka, iyi mitwe niyo ikomeje kurushaho guhungabanya umutekano w'abaturage uko bwije uko bukeye. Museveni yavuze ko iki kibazo cya Kongo
cyari ku mwanya wa mbere ubwo Mobutu yabaga abajijwe kuri ibi ngibi yagaragazaga ko atabona ikibazo kizatezwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ingabo za Mobutu, ingabo za Habyarimana nizo zatsinzwe urugamba, bongera kwihuriza mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, bakomeza kubaka igisirikare mu bice bigiye bitandukanye. Kuva icyo gihe kugeza ubu nibo bakomeje gutuma umutekano muke urushaho kuba mubi, urushaho gufata intera uko bwije n'uko bukeye.